khale ka Commissioner wa maphorisa Khumbudzo Phahlane a tshunxiwa hi bail eka nandzu wa manyala ya tithendara. Dali Mpofu a koxa leswaku mutshamaxitulu wa komiti yo lavisisa Mkhwebane a susiwa. Kasi ka mitlangu mphikizano wa makhufe wu vuyile endzhaku ko yimisiwa hikokwalaho ka COVID-19. Magana la mahungu ya Xitsonga eka SABC Harperile. Hi rhanga hi mahungu ya sweswi. Meyara wa masipala wa Nelson Mandela Bay Eugene Johnson u susiwile exitulwini. Vakhanselara va vhotele ku susa Johnson eka ntshamo wa masipala lowu nga teka siku hinkwaro eka huvo ya masipala eGqeberha. Johnson u susiwe hi 62 wa tivhoti eka tivhoti letin'wana ta 58. Khale ka Commissioner wa maphorisa wo khomela Khumbudzo Phahlane na vahihlwakulobye va byele khoto leswaku va nga ha kota ku hakela bail ya ku fika ka R50 wa tirhandi. A va ri khoto ya milandzu ya swa mabindzu ePitori. Va hehliwa hi milandzu ya vukungundzwana bya tithendara ta le xiphoriseni leti tlulaka R50 wa mamiliyoni. Khale ka Commissioner wo khomela wa maphorisa Khumbudzo Phahlane loko a fika ekhoto leyi tirhanaka ni vugevenga bya mabindzu a swi tikomba a tsakile. U khomiwe tolo ekaya ka yena en'walungu wa Pitori. Phahlane na vahihlwakulobye va 5 a va ri khoto ro sungula namuntlha. Yena na vafambisi vambirhi va le henhla va maphorisa hi van'wana va ntsevu wa vanhu lava nga khomiwa hi Musumbunuku ni tolo mayelana ni thendara ya maphorisa leyi durhaka mamiliyoni 54 wa tirhandi. Muhehliwa wo sungula Lieutenant Colonel Godfrey Mangwayi loyi a ha tirhaka eka ndzawulo ya maphorisa hi yena wo sungula ku endla xikombelo xa bail. I mutirhi wa technology ehofisinkulu ya vuhlori emaphoriseni. Un'wana i khale ka murhangeri wa maphorisa Major General Obed Lemathanjele loyi na yena a tirhaka eka xiyenge xa vuhlori xa maphorisa u endle xikombelo xa bail. Murhangeri un'wana wa maphorisa Agnes Makhele u ve a ya va kuma ebokisini. Hi ku yimela hi gqwetha rakwe Phahlane khale ka Commissioner wo khomela wa maphorisa a nga na nandzu nakona u ta komba khoto ntiyiso wa swona. I, the undersigned Johannes Khumbudzo Phahlane, I intend to plead not guilty to any charges which may be leveled against me relating to this incident. Defense, I deny any involvement in any crime of any nature whatsoever. I wish to draw to the court's attention to the case number in this matter, to wit Brooklyn case 565/11/2017. It is evident that this matter was under investigation for nearly 5 years. The lawfare strategy is engineered against me by attacking my personhood, integrity on various unfounded bases. Ntsevu wa vanhu lava khumbekaka eka milandzu ya vukungundzwana bya le Winnie Mandela Museum va tshunxiwe hi bail le xikarhi ka R3 na R20 wa tirhandi. Vahehliwa a va ri ekhoto ya le Welkom eFree State naswona va katsa nhloko ya ndzawulo ya vutshila na ndhavuko exifundzeni lexiya Tshwarelo Malukwane. Va vuriwa ku va humese thendara ya mamiliyoni yo projeke yo pfuxeta yindlu ya le Brandfort eFree State leyi Winnie Mandela a pfaleriwe kona hi nkarhi wa mfumo wa xihlawuhlawu. Ndzawulo ya vutshila na ndhavuko eFree State yi lahlekele hi mali ya R700 wa magidi wa tirhandi loko tikhampani timbirhi ti hakeriwa mali ya ntirho lowu to ka ti nga wu endlangiki eka ndzhawu ya matimu ya Winnie Mandela. Ku hehliwa leswaku tikhampani timbirhi ti thoriwe swi nga ri nawini ku antswisa ndhawu. Projeka a yi kongetela hi ndzawulo ya mitlangu, vutshila na ndhavuko na masipalankulu wa le Zweleputswa. Tshwareleyo Malukwane a ku ri nhloko ya ndzawulo hi nkarhi wa kona. Hi 2019 ndzawulo yi simeke matshalatshala ya ku mali leyi nga lahleka eka projeke yi vuyisiwa.
I can also confirm that there is another accused who's outstanding, but the warrant of arrest has been issued, and we are hoping that next time when they appear in court on the 11th of November, the accused will be available. The reason for postponement was for tracing of the accused and for the DPP to decide on the appropriate forum where this matter is going to be tried. Yindlu ya nomboro 802 eMajomasweu yi hlambanyiwe ndzhawu ya mfuwo hi 2005 laha hi kona mulweli wa ntshunxeko Winnie Madikizela Mandela a nga hlongoriwa kona hi mfumo wa xihlawuhlawu hi 1977. Kwalomu ka mamiliyoni yanharhu ya hoxiwile eka projeke. Vaaki va yime hi nenge wun'we loko va vona leswaku projeke a yi le ku yeni emahlweni. Nandzu wu hundzeriwe emahlweni ku ya fikela siku ra vu-11 ra Hukuri. Muavanyisi Papi Masupa wa khoto le henhla ePitori u jingele swinene maqhweta va hehliwa eka nandzu wo dlawa ka n'wamabindzu le Northwest wa Ndile Bozwane. Swi na ntlhanu wa malembe nandzu wu sungurile kambe maqhweta va hehliwa va tlhele nakambe va kombela leswaku ntshamo wa namuntlha wu yisiwa eka siku rin'wana. Khoto a yi fanele yi sungule ntshamo wo gweva tinsulavoya lava va nga voniwa nandzu wo dlaya n'wamabindzu luya Bozwane. Tinsulavoya ta kona va katsa Vusi Kheke Mathibela loyi a nga duma hi ku xanisa vaakatiko va le Mamelodi evuxeni bya Pitori. Nandzu wu teke ntlhanu wa malembe ku va wu gimetiwa. Maqhweta va hehliwa va lava ku ri nandzu u tlhela wu hundzeriwa eka nkarhi lowu taka. Va vula leswaku xiviko xo gimeta ku tengiwa ka nandzu lexi humaka eka dokodela ra miehleketo na phorisa a xi helelanga. Leswi landzela endzhaku loko khoto yi pfumele ku hundzisela nandzu eka nkarhi lowu taka ku gimeta nandzu lowu. Muavanyisi Papi Masupa u tsundzuxe maqhweta va hehliwa ku ri i ro hetelela ku va a hundzisela nandzu lowu eka nkarhi lowu taka naswona u ta nyika xigwevo hi n'hweti ya N'wendzamhala kusukela hi siku ra vu-6 ku fika hi siku ra vu-9. The accused are the ones requesting a postponement of the matter, but I'm not convinced that they placed full and satisfactory explanation for the request of such a postponement. In any event, a further delay in the matter does not augur well for them, as they are in custody at the moment. Musirheleli wa vaakatiko Busisiwe Mkhwebane u lava leswaku mutshamaxitulu wa komiti ya palamende yo n'wi lavisisa a suka exitulwini. Gqweta ra yena Dali Mpofu u endle xikombelo lexi emahlweni ka komiti. Mpofu u ri ku na 12 wa swivangelo swa leswaku mutshamaxitulu Qubulile Jantyi a suka. U ri xin'wana xa kona i ku va Jantyi a ala ku President Ramaphosa a sindzisiwa ku ya nyika vumbhoni emahlweni ka komiti. Mpofu u tlhela a hehla leswaku komiti yi paluxe vuxokoxoko bya xihundla bya rin'wana ra maqhweta lama tirhaka ehansi ka yena ku nga Siyanego, leswi nga endla ku makhamba ya tirhisa vuxokoxoko bya kona ku koxa ku hakeriwa mali hi hofisi ya musirheleli wa vaaki. Ntshamo wu ya mahlweni. Malangute SABC2 mahungu ku ri ya ririmi ra Xitsonga. Vabindzu ro lahla vafi va hleketa ku tlakusa tihakelo ta moxari hi mhaka ya swiphiqo swa gezi ra ka Eskom. Va ri swa durha ku tshama va layite timoxara hi tin'wana tindlela ku hlayisa mintsumbu loko gezi ri famba ri vuya. Va ri mfumo wu fanele ku kuma ndlela yo lulamisa swiphiqo swa gezi hi ku hetiseka. Khampani yo lahla vafi ya Pfunani hi xitalo yi va yi ri migingirikweni ku nga si fika ku hela ka vhiki, kambe vhiki leri a ku na bindzu. Mindyangu leyi nga loveriwa a yi koti ku pfuniwa hikwalaho ka ku tirhisiwa ka gezi hi ku siyerisana. Vatirhi va tshama emunyameni siku hinkwaro hi ku tshemba leswaku va ta va na gezi ku kota ku lulamisela mikosi. Since the load shedding started, our business is stand still. We can't do anything. We can't request the death certificate. We can't do anything. We can't arrange anything. The families are so disturbed because they got the mandate to bury their loved ones. But since there is no electricity, there's nothing we can able to assist them. Hambi leswi tikhampani to heleketa vafi etindlwini ta vona ta makumu ti pfunanaka, tirhisano lowu a wu na ntshamiseko tanihi leswi swi katsaka ku fambafambisa mitsumbu. Hi le tlhelo ti-generator a ti tshembeki. For instance, even if you are a big funeral business, you know, with this on and off, your generator breaks down.
For instance, the one that we're sitting at now, there was a problem. It broke down. Now what does it do? So now there are bodies in there. There is no electricity, and the generator is broken down because of the on and off. Jabu Makagula u kombela leswaku mfumo wu va na xitshunxo xa nkarhi hinkwawo eka xiphiqo xa gezi. Look at the way things are happening right now. We're at stage what? Stage 6. If these stages go up, it means eventually we'll have a problem where there is no electricity at all, and this economy will collapse. You understand? Because you know, as you might as well know, that people are unemployed. There is no money in circulation. Now you have a loved one who needs to be buried. You come to us. We try everything we can as undertakers to mitigate and make sure that we don't charge unnecessary charges. Ku timiwa ka gezi sweswi swi le ka stage 5 laha swi nga hayaka eka stage 4 mundzuku. Khale ka President Thabo Mbeki u vutisa ku ri hikokwalaho ka yini tiko ri tsandzeka ku lulamisa swiphiqo swa gezi hi ku hetiseka. U ri kumbe ku thoriwa ka vativi va gezi ku fambisa Eskom swi nga ha pfuna. Mbeki a vulavula nhlengeletano na machudeni na vayimeri va matiko eUniversity Afrika-Dzonga UNISA ePitori. Why do we seem to be incapable as a country that is incapable of addressing this matter effectively? Is it the issue that Padile Hoxha is raising? Let's put engineers and economists as the leadership of Eskom. Maybe that's the answer. But I'm saying it's going to come from the kind of leadership that we need. Vatirhi lava kokeriwaka mali ya penceni va ta kota ku hamba va teka xiphemu xo karhi xa penceni loko xiyimo xi tika, kambe sweswo swi ta koteka ntsena kusukela hi lembe ra 2024 loko ku vekiwa nawu wuntshwa wa swa tipenceni. Ku ya hi nawumbisi lowuntshwa, swirho swa nkwama wa penceni swi ta kota ku teka 1/2 ya mali ya vona eka nkwama wa penceni loko 2/3 yi ta kumeka loko va ri epencenini. Nawumbisi lowu i wa mikwama hinkwayo ya penceni. Vanhu va ta pfumeleriwa ku teka R2,000 wa tirhandi hi lembe eka mali ya penceni. Ku pimanisiwa leswaku swirho swi ta kota ku teka 10% eka penceni ya vona laha mali ya le henhla ku nga ta va R25,000 wa tirhandi. There was a lot of unhappiness, especially from the labor and various other stakeholders, that people are struggling and they need access to some of the accumulated money. And that has now been changed in the draft now, that they've said they will allow some form of immediate access, limited access, but if you've saved an amount up until 2024, they will allow some form of access for financial needs. Nawumbisi lowu wu ta pfuna lava va tekaka mali ya vona ya penceni nkarhi un'wana ni un'wana loko va cinca mitirho ku va va endla tano. Nakona swi ta pfuna vanhu lava nga dilisiwa entirhweni ku kota ku kuma xiphemu xo karhi xa penceni. The big concession is immediate access. So for all your money accumulated up until March 2024, the ability to take some of that to transfer it to your savings account so that you can have immediate access. That's a major change, but still requires a lot of work around what the parameters are. And then we've talked about the Provident Fund members that'll be grandfathered. If you're age 55 and over, you'll be given that option. The other big change as well is the previous bill was silent around what happens to people when they're retrenched. And that was actually a problem, because if you're retrenched, it's not of your own fault. You wouldn't, under the previous wording, have access to your retirement savings balance. And that clearly isn't right.
Naumbisi wu ta nyika swirho swa penceni lava nga le henhla ka 55 wa malembe hi vukhale ku va kota ku ya mahlweni ni ku vekisa mali ya vona ku fana ni khale kumbe va cincela eka endlelo rintshwa ro kota ku kuma xiphemu xa mali ya vona. Ku hlwela eka ku hakela ka bonus ta mfumo ta swibalo swa vathori eka mabindzu kusuka eka SARS swi karhata mabindzu. Mhaka leyi simekiwe hi mfumo hi 2014 ku kondletela vathori ku thola vantshwa lava nga ku laveni ka mintirho. Se pfhumba leri na nhungu wa malembe ri ri kona naswona mabindzu yan'wana va hehla SARS hi ku tsandzeka ku hakela hi xihatla. President Cyril Ramaphosa lembe leri nga hela u vule leswaku pfhumba leri ri ta tswala mihandzu ya kahle eka vantshwa lava se va nga na vuswikoti bya mintirho. SARS a va kumekangi ku yangula. It's hitting cash flows very hard. So that's why I'm saying it's becoming a disincentive. So at the end of the day, you end up laying off the very same young people you employ. You just tell them, look, guys, I can't keep you anymore. So it's a disincentive, you know. Oscar Shiviti ta hetisela ta maxelo endzhaku ka mavhengele. Mina vito ni Musa Mabunda. Hi khensa ku va mulangutisi ri perile.